Бәріне сәлем. Біз бүгін мамандықтар әлемін ашамыз форумына арналған мамандықтар таңдайтын уақыт атты репортажымызды бастаймыз. Раз так, поехали. Привет, Алишер. Что ты расскажешь о своей будущей профессии? Моя будущая профессия – это IT-специалист, и эта профессия мне очень сильно нравится. Я вижу в этом свое будущее. Почему ты выбрал именно эту профессию? Я с детства увлекаюсь компьютерами. Сәлем, Анар. Сәлем. Өзіңнің болашақ мамандығың туралы айтып өтсең. Бәріңе сәлем. Менің болашақ мамандығым режиссер. Осы сала жүрген маған қатты ұнайды. Мен елімізді осы бағытта дамытқым келеді. Маған сәттілік. Өте керемет. Привет, это я. Сегодня я бы хотела у тебя взять интервью и спросить о твоей будущей профессии. Моя будущая профессия – врач-эпидемиолог. Почему именно эпидемиолог? Чем она тебя заинтересовала? На данный момент это самая важная профессия, потому что сейчас во всем мире действуют карантинные меры, и всем эта профессия нужна. Удачи тебе и успехов. Спасибо. Сәлем, Алина. Өзіңнің болашақ мамандығың туралы айтып кетсең. Сәлем, Жасылбек. Менің қазіргі таңда таңдап отырған мамандығым педагогия және психология. Психология мамандығы таңдаған себебім өздеріңіз білетіндей, олар 21 ғасырда кеңінен тараған мамандықтың бірі. Енді мен өзімнің мамандығым туралы айтып өтетін болсам, мен қазіргі таңда орыс тілі мұғалім мамандығын таңдаудамын. Неліктен? Өйткені менің анам мұғалім, соны мен өзіме үлгі таптым. Моя будущая профессия – учитель русского языка. Почему я выбрала профессию учителя? Почему именно русского языка? Во-первых, я люблю общаться и поддерживать диалог, связь с детьми. Бүгін мамандықтар әлемін ашамыз атты аудандық форумға арнайы сұхбатты өткізбекпіз. Сегодня мы бы хотели задать несколько вопросов и взять интервью у специалистов профессии. Кеттік. Ендеше алғашқы сауалнамамызды режиссер мамандығының иесі Римма Аманжол қызынан алмақшымыз. Жүріңіздер. Сәлеметсіз бе? Мен сізге бір-екі сұрақ қойғым келеді. Яғни қазіргі заманда режиссер мамандығының маңызы туралы айтып өтсеңіз, және сіздің ойынша оның маңызы бар ма, болса қандай? Керемет сұрақ қойдыңыздар. Ән туады мұраттан, ой туады сұрақтан демекші. Міне керемет сұрақ қойып, режиссер мамандығының маңызы қандай деген. Өте зор. Мен үшін өзімнің таңдаған мамандығым жаныма жақын болғандықтан, жалпы қоғамда да, мәдениетте де, өнерде де, өмірде де режиссер мамандығының маңызы бар. Сізге рахмет. Ребята, следующая профессия врач. Давайте зададим несколько вопросов по этой специальности. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела вам задать несколько вопросов. И первый из них: расскажите о себе, кем вы работаете и как долго работаете в этой профессии. Ну, о себе скажу то, что живу я здесь, я местный житель, коренной житель этого поселка, села Пастюхова. Зовут меня Алексей, работаю я в данной профессии уже более 18 лет, 2002 года. Профессия моя фельдшер общей практики. Работаю в пасечной амбулатории, в доврачебном кабинете. Второй вопрос: насколько ваша профессия полезна и важна для нашей страны, общества? Польза от нашей профессии, от медицинской, мне кажется, любому обществу нужна, потому что наша польза, то есть наше дело, то есть дело медика, дело здравоохранения на первом месте в любом государстве. Мы заботимся о здоровье каждого гражданина. Вот это такая вот наша цель. Спасибо и удачи вам. Пожалуйста, до свидания. Келесі кезекте мектебіміздің педагог психологы Жұмагүл Қуанышбай қызынан сұхбат алсақ па дейміз. Сәлеметсіз бе, Жұмагүл Қуанышбай қызы? Сізге ең алғашқы сұрағым: психолог деген бұл кім?
Саламатсыз ба? Психолог мамандығы бұл қызығы мен шыжығы бірге жүретін мамандық. Жалпы қазақта тән ауырса жазылар, жан ауырса жазылмайды деген үлкен сөз бар. Сол айтқандай тән ауырса дәрігер емдейді, жан ауырса психолог мамандығы бар. Керемет, сізге сұхбатыңызға рахмет. Далее учитель русского языка и литературы Степновской школы Хансултанова Арда Женисовна. Здравствуйте. Здравствуйте, Ильяс. Сегодня я бы хотела задать вам несколько вопросов. И первый из них, что вам нравится в вашей профессии больше всего? В моей профессии нравится прежде всего работа с детьми. Каждый день, заходя на урок, мне нравится видеть их смышленый взгляд, мне нравится учить их чему-то новому. И второй вопрос. Приносит ли ваша профессия хороший доход, если не секрет? Конечно, это не секрет. Моя профессия приносит хороший, стабильный доход. Не секрет, что по поручению главы правительства в последнее время зарплата учителя повышается, и это очень радует. Спасибо. Бүгін біз өзіміздің сыныптастарымыз арасындағы сұранысқа ие мамандықтарға арнайы репортаж өткіздік. Вывод такой. Не бывает плохой профессии. Бывает только стремление и цель. Каждая профессия важна, каждая профессия важна. Сіздермен бірге болған Магзум Болонары, Ералиева Дильназ.